medalin tantanalı rövüşte topşuruş için rayon hakimiyetinden bizden представительler var. Rayon hakimiyetinin işler başkanıcısı Davlediyanov Şamil Fularetovич bugün bu medallerini bizden kıl veteranlarına topşuracak. Rahim etiniz. Уважаемые односельчане, Рушсайтсам Леонидович, рұқсат етіңіз район советі һәм хакимият басшылығы Нұрислам Борисович мына сіздің құттықтауға мына бір тақап етіп кетті. Мына 70 жылдығына башланған медальдар шықты. Путин Владимир Владимировичтің указы білән шуның үшін сізге тіләсе келе. Исәнлік, саулық, сәламәтлік, таза болыңыз, жерлемеңіз. Allah'a birse 9. Mayda baraklarını uyuşturup rayonda Allah birse şu berenler çektirip berge birge yapma doğrudur. Sizge sur rahmet, başımızını yiyemiz. Şu günlerde biz buna bastırganımız için sur rahmet sizge. Beren bilen, ayda gizmine şu liderleri varap Bilenlerini kimler tuttu? Nigmatulin Rahimyan Ахмяновичка. Указом президента Российской Федерации от 21 декабря 2013 года награжден юбилейной медалью в 70 лет победы в Великой Отечественной войне 41 и 45 года. От имени президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Ахмадиева. Vakıfe. Vakıfe. Михайловна. Борисова Алиса Тимирхановна. Шумлю медальдерді түшіргені. Ганеева Фания Арслановна. Сарынгалиева Аниса Миннигалиевна. Aminева Амина Галинуровна.